Siguro, naibaro na kamudat Diyos, nga maida naton bag-o nga Santo Papa. Iton iya ginkuha nga ngaran, Leo, Pope Leo the 14th. Ano? Ngan timing liwat ini, kaya na nga adlaw, aton ginsasalin orog iton ikaapat nga Domingo, iton pagkabanhaw, iton Good Shepherd Sunday. Domingo, han maupay nga magmarangno. Nga nabugos nga kalibutan, itaton magmarangno, amo iton Santo Papa. Ngan nagpapahinumdum ini, hiton pagin maupay nga magmarangno, hiton aton Ginoo Jesu-Kristo. Ngan ano iton pagin maupay nga magmarangno, aton Ginoo Jesu-Kristo. Siguro kulaw kita, nga da hiton cross. Asya ini iton pagin maupay nga magmarangno, hita aton Ginoo. Iginhalad niya, aniya kaligoringon para haaton. Mas inuna niya an kaupayan, han katawhan, mas inuna niya an katalwasan, han nga tanan, igin sakripisyo niya niya kalugaringon, mamatay ha cross para matalwas kita. Sanglit, waray duda, iton Dios, iton Ginoo Jesu-Kristo, maupay nga magmarangno. Pero samtang nagpapagindudumdum naton, iton Good Shepherd Sunday, iton Domingo, iton maupay nga magmarangno, anaton ibanghelyo, nagpapahinumdum liwat ini, nga napakiana haaton. Mga maupay ba kita nga panon? Mga maupay ba kita nga membro iton singbahan? Ngan ano iton panigamnan? Hiton maupay nga panon hiton Ginoo. Nasiring nga naton Ginoo. Nagsiring Jesus, namamati ha akon tingog, anakon karnero. Nakilala ko ha ira, nga nasunod hira ha akon. Namamati, han tingog, han Dios. Namamati, han magmarangno, han singbahan. Usang mga pangilalaan, hiton maupay nga panon. Diri lang kita naghihimang raw yan ang adlaw, hiton maupay nga magmarangno, nag-iistorya liwat kita, hiton maupay nga panon. Kung ini nga Dios, nagsakripisyo para haaton, ano man iton aton baton, hini nga iya kamatayon, nga iya ginhatag haaton. Sanglit angay liwat naton buhaton, iton aton pagin usa, nga membro hiton singbahan. Ngan an aton obispo, si Bishop Crispin Barquez, iton magmarangno, iton aton diocese, nagpahinumdum haaton. Kay buwas nga adlaw, eleksyon, nagpahinumdum hiya haaton. Hinlilima nga mga butang, pahinumdum, hiton aton pagbutos. Siyahan, nasiring iton aton obispo. Butusi, ang tama nga kandidato. Itong tama nga kandidato, diri tungod la ini nga aton ini kapamilya. Itong tama nga kandidato, diri tungod la ini tungod niya kababayan naton, anyaw naton, kabarangay naton, diri. Diri la tungod ini nga ni kandidato, pinautang haakon. Iton maupay, ug tama nga kandidato, may niya kalidad, may niya kapasidad, hinpagin usa nga maupay nga leader. Ano? Diri la tungod nga urupod naton, diri lang ang kababayan naton, kundi maupay talaga hiya nga leader. Ikaduha, ayaw butos sin mga kandidato nga nasuporta han mga nagmimina, nga nasuporta han pagmina, ngan iginuundong han mga kumpanya nga nagmimina. Painumdum init aton obispo. Haka matuuran, may nakukuha iton mina, iton gobyerno, di iton pagmina. Nakakakuha iton kwarta. Pero sad to say, mas darod ako nga bahin hiton kwarta hiton mina, na nga dala hiton panbayad, hin mga ano ini, mga padalunot para magpadayon iton ira mina. Sanglit, mas darod ako
iton nakukuha, hiton ano ini, over the table, under the table, ngan including the table, nga ginbabayad. Hiton mga tao, para lang magpadayon iton mina kontra hiton taxes, nga nakukuha hiton aton gobyerno. Ngan kung kukulawan naton, hiton pagmina, naghihibang hiton aton kalilibungan. Naghihibang hiton aton ano ini, kalibutan. Ikatulo, nagpapahinumdum aton obispo, paglikay han mga pamilya nga nagpapasapasa hingahom ha politika, political dynasty. Nga nasiring iton pag-aram, kunhain iton pobre nga lugar na mamayag pagliwat iton political dynasty. Iton Eastern Samar, usa iton napulo nga mga pobre nga mga probinsya habugos nga Pilipinas. Sanglit diri makaurusa nga iton political dynasty na hinanabo dinhi aton. Ira na nga tanan. Ano? Kulang na lang ngani pakandidatuhon iton ira ayam. Sanglit paglikay kita hinsugad hini nga mga politiko nga iton ira pamilya nala iton aada hapuisto. Ikaupat, anaton obispo nagpapahinundom. Butusi ang mga kandidato nga diri makikalugaringon. Ano diri makikalugaringon? Kulawin naton iton makikalugaringon. Political dynasty pa, ira na nga tanan, ira pa nga tanan. Kaya ano? Nagiging pattern na din sa Eastern Samar nga kung hinut aada hapuisto, ira na iton bublangan. Babalikon ko, nagiging pattern na diniha Istihan Samar, nga kuninot aada po isto, ira na iton bublangan, nga diri kung tayo ni tama, kung aton kukulawan, iton batakan, balaod, hit aton nasod. Ngan, hirapa iton nag-i-implementar, iton mga projects, ginbubuhat la, na-apliti, hin mga lisensya, hin mga kontraktor, pero kamatuuran, hirala ngahaw, kapamilya, ito nag-implementar, iton mga proyekto. Pagpahinumdum ini, nga makikalugaringon, sanglit ayaw naton butusi, iton sugad hini. Political dynasty pa, ira pangatanan. Pati iton pag-cater, ira na. Ngan, hakatapusan, nagpapahinumduman aton obispo. Aghata an pagin mabinungahon. Asay butusi ang mga kandidato nga nag-aagat ha aton nga magin mabinungahon ug maduruto ha pakabuhi ug negosyo. Ano ginbubuhat hiton mga kandidato? Iton ayuda. Masing padre maurupay kat ayuda kay diri na namon diri na kinahanglan namon pagulasan. Pero iton iton gintutuddo ha aton nga maging dependent kita haira. Maging dependent, diri kita maging independent. Kay iton aton panginabuhi nakadepende haira. Kung diri ra humatag, waray kita. Sanglit anot na hinanabo, dito ha norte nga parte iton Eastern Samar. Panahon hiton panahon hiton pagbari. Guti ay na iton nabulig iton pagbari kay nahiara na hiton 4 piece, nahiara na hiton AX, nahiara na hiton tupad, ngandamo pa nga mga ayuda. Kay naguhulat nala hiton mga hatag. Diri na nga ikitangatanan, gintutudduan, hin paglugaring, pamiling hin kwarta. Ngayon kung sugad hini, babalikon ko. Iton pag-independent ha ira. Kay ira ginpapahinumdum kung waray hira, waray naton mahihimo. Sanglit iton pag-independent ha ira, iton ira gintutuddo. Diri akamatuuran iton bulig. Iton ira gintutuddo, aton panginahanglan kuno. Iton ira karuyag. Sanglit
Baliko ta, aghata ang pagin mabinungahon, ayaw butusin mga kandidato nga nag-aagata aton, asay butusin mga kandidato nga nag-aagata aton, mga tao nga maging mabinungahon ug maduruto ha pakabuhi ngan negosyo. May dapinakiana akon, Padre, hinot akon bubutusan. Wala ako pagngaran kung hinot bubutusan. Kay dida nga ni hini, diri ngaran iton gintutudo namon. Prinsipyo ngan guide. Sanglit, hikamo iton magi-implementar, hikamot magi-ino-ino. Hininga lima nga mga butang, nga ginpapahinomdom han aton obispo. Butusi ang tama kandidato, ayaw butos ang mga kandidato nga nasuportahin pagmina, butusi ang mga kandidato nga diri makikalugaringon, ngan butusi ang mga kandidato nga nag-aagat ha aton, hinpagin maduruto ha pakabuhi ngan negosyo. Diri ngaran hintaw, prinsipyo ngan pamaagi hinpagpili iton aton mga leader. Waray duda, babalikon ko iton Dios, maupay nga magmarangno. Pero maupay ba kita nga membro iton singbahan? Maupay ba kita nga panon iton Ginoo? Namamati ba kita iton iya tingog?